Tati ba ku loko n'wana a onhile laha kaya Mzora FM hi swona ku va mutswari a n'wi vhikelela laha ka maphorisa na 01500400979 na hi n'wana tsinjeka hai ke tsona ri mutswari a mu emelele ho mapolisa ka ona mukhono tibale nkhono 01500400979 ke botlo nkhuma na ngwana ke tshikela ka mothuko ntshe mo Africa ke buya modi ya khatampana se a swakere Africa tume with your hottest DJ LEFTUR se khatampana. You keep on run away love kana tsela ne bona ba Africa mteleji wa PFM kitshela gore ja kumande lana tsela cha on the R71 Express your number 1 afternoon drive show 20 minutes right after 5 o'clock on the R71 Express kana tsela no litwile topic again 01500400979 Africa hello aye madala mpukela I am Jane epukela mali n'wana loko a dyoheni wa khomiwa hi matala mara loko papa yena va n'wi kombela ku ri sungula ro hetelela a va n'wi tivi. Okay. Fane va swi tiva ku loko a ngeta se fana khomiwa a fika a tshama jila kota ku heta milandzu ya yena ta fika ku dyoha impela ka ya he baba ni kombela mi ni bela risimu ra xihloka xa maseve ra Dr. Thomas Chauke xihloka xa maseve ya xihloka xa maseve okay right baba Douglas Mathebula kusuka lelulekana lera thank you madala kensile ka ite to timaka Mzora PFM ba ku ha loko ku ri kan'we ntsena a va n'wi tshiki mara ra vumbirhi a khomiwi PFM hello I am Jane. Ipukela baba Ndavezita. Ya, watu wako matai. Basela disoko. Watu bakansa kwa taburu sibalai. Azibali kuhinga, kumbe ngwe kukula ndingani. Watu kuhinga ngwe. Watu kuhinga kukulwa kulai. Ni Steve ba mhlamsele. Utaka ngwe kukula mpimo. Hayi khona. Watole kunana jeyile atimwe maphorisa mutwara munnelela imakayi. Uti va xijaho la xihelela ku koho. Se mara hi swona ka yini? Loko pfumela ku ri n'wana loyi a jeyile. Kwa hima nkhadi luwana wa ku ri na n'wana phela va wu jeyile laniwa. Eka nkhadi leyi ta hingeta. Kumbe a nga ha va yimelela kumbe nkhadi luwana a wu fambangi hi nawu nandzu lowu a nga wu endla a wu fambangi hi nawu wa kona. Mara swi na ku ri kumbe u fambe hi nawu wa kona kumbe a ku na vuhetiseki bya kona ku ri un'wana un'wanyana exidyoho xin'wana na xin'wanyana. Se mara ku va ku ri so maphorisa ku ri no n'wana ku za hi n'wi khoma hi exhibit leyiwa ene exhibit leyiwa phela hi fanekele hi n'wi pfalela se mutswari u fanekele a yima a swi tiva ku ri n'wana exhibit leyiwa xana u yi kuma kwini xana mukhoma u yi teke ka mani exhibit leyi se mutswari kwala a nga va a tiva timayimele ya case yeleyo ku ri va nga n'wi pfaleli mhaka ya yini mara loko a nga ri na vumbhoni leswaku hetiseka kumbe nhloko yi nga batangi kumbe leswi va hi gripaku swoho maphorisa va gripaku na vatswari va hi ku ri hi hlela ku hleketa hi ku ri a hi dyondzekanga a hi endlangi grade 10 mo hi swi veka kahle baba Ndavezita a khoma ku nga kuma ku ri grade 10 a nga na yona u tsutsuma vito na maphorisa a swi twa baba Ndavezita mo hi swi veka so a hi tivi ku ri hi ta ponisa maphorisa ku ri va rhange mutswari a ta yimelela kumbe va ala kumbe njhani ku na yena aka exhibit liyana na yena a nga na ntokoto ku ri no yi hile hi nawu wa yena kumbe la yi tshameko a yi nga ri na ntokoto inkohama ne a ni twa baba Ndavezita yele ya maphorisa yi tenga maphorisa va na tafula ra vona va yi tenga khwati hina lanwa hi ta hoxetela timbyana ti hi luma hi mhaka toho selekita baba Ndavezita hi le hi mhaka ba loko ku ve munhu loyi u n'wi vona u swi tiva kahle ku i onhile hi loyi phela hi xitalo me ni vona nga ku yimelela vanhu lava va xisati so u kuma ku i magogo ala tlhelo lava va swi tiva kahle ku i vini n'wana loyi mali un'we va n'wi khoma va ku ha loyi hi n'wi vitanela maphorisa laha loko se va vitana maphorisa ivi magogo va ku yi n'wana wa mina ka kumbe ntukulu wa mina a ya fela jele va ku hayi khona maphorisa mi nga n'wi khomi a ku ri ra makumu hanera a nga hi vuyeleli munhu loyi
sengwe mafumela ku siwa siritani na isona ku mutswari a imela n'wana kumbe a vikela vana eka maphorisa ndlela le Mixer Up FM. Hello Mr. Story. Aye Ke biga mama Shishimala kwa sira donga. The biga kwa Shishimala gera. Mre. Wa bona ngwana ne. Ngwana a lo rekla mathomo a singe o a tshwarelwa. Maraga di ala bobedi. Ari amoneta ya o dogale da. Le ra khona no tsosomela ka thoka mkwano. Wa ibona. Aya o dotse bazidwa. Papa ke bongi le khabi. Ai god. Le buile ka mata te pia ger. Wa dore ke ni Mr. Story. Sinya ga runre se gendreng. Ke do pa 1000. Wa dore ke se ka o ke anka. Kilia kitori Papa Story. Le buile ka mata ger. Thank you. Get the big kwa Shishimala wa Africa mtelecho wa PFM baraikona. Atsinjela matromo no problem. Labubeli aya already bongizi tebana. Number ramuhala ke 0150040979. Ulatela wela le luru ka bolisela la selecha chika ra mkhona tebalinkona. Na ke tsona uri motswadi a emelle ngwana ba luru tsinje ka ra mkhona tebalinkona. Uma police ka yona tsirane Africa. Hello Mr. Story. Ahe Maradona kwa sala ka Shishimala. Maradona le ka Shishimala ka. Ya, wato soki yibudi. Loko orela kusunguna no wakhomeliwa. Marara mbira hawa afama jadi bonjisu. Jadi mangweni ka. Ya, ta wona sako no, ayo senda ka skati. Ai god. Ya, enko bubyauru ma Maradona kwa sala ka Shishimala. Inkenza sineda der. Okay. Mani mandla rwela la Mixer Up FM iteto timaka na usekahle makhume mphiri ntsebu timinetse ntaka varle ya ntlhanu kwala ka the R71 Express yo number 1 afternoon try show tivinjana kahle ku fika le bukima munze ke a ntla ka varle ya ntse Mixer Up FM tateka kahle ndabe zita njane na abuya futhi un'wana jatira ka vatswari anga eliwa tisiwa and then loko a thela a khomiwa ra vumbirhi loko semilansi ya koho yi khanga ka mbirhi mara loko ro sungula n'wana a nga khomiwi va byeriwa na wa swi vona na mutswari na swilo swa vatswari na vamfumo va xikolo mara loko ya ka khambi ra vumbirhi ya nga yeka vava inkosi hayi va nga n'wi tshiki ke Ansama kutwaka re Mixer Up FM hlamarisa hi xixin'we ntsena kwala ka PFM u kumeka ntsena vanhu va xinuna kaza bilo yini n'we va xisati ka kumbe n'we mi imela ka vana leri ene ke bona so mo Africa hanchiso ino va ka yona tsela ba yo nama n'wana ka u to khwela jele thebana re ya magogo ngaise ene o ka re wa lebelela u khumana lori ke bona batho ba sesadi ba lori ba tshwenyiwa ka mo malapeng ka yona tsela de wa kre wa bona Number ya mogala ke 0150040979 Hi ba white wa botse mo Africa ngaye Belarti 015-004-0979 Nakambe 015-004-0979 Okay, right. Tiba kumempiri nungku ati minetse anda kabarle yantlanu kwa laka the R71 Express Mixer Up FM mitwe kahle nhloko makadar na kumeka na kwa laka Facebook ya Riti Rakitori kimo lo rutabari ya Kitori uchola pilika na tsela de Africa mteleshi wa PFM ya welcome to the show bati batsana liena mposha yuchwa kana kwa Shishimala kwa tuvi agera Engali ya South Africa mteleshi wa PFM tabaluru kijama Africa udi ya Kitori la nasilja jikana mkoda Africa hello le guys Rona le guy na le abela le Abigail ngobeni ka mtripeni Abigail ngobeni ka kwa tripeni ka kwa makhushani awala mathomo ya mutwarela la ube dilona awa disele di kwa avula ke baba ya chicken ibile lit udokona uziwori awa la ube dilona awa ka mutwarela ya le bongi ba le chomi japo ibile lidila bozele muthu asisali kani why we bule na balori ya baemela la nchiso Arriba emeleli kini mwana kwa mswadi ngejino rawa na waka mwana makata atinde agole libuli e kolu ifelede ay buile kilo kusare bate bikumale kai ari so ditende wambo chapi ibilo ke dabantu baka next door manor awa buli ngwana ga yuzwa ino msalamu rao awa agitewe thank you ilabula kama atagara
Ijalo tama Afrika mtelechi wa PFM kupela wipia na mo kichikela kama tuko nche Ikupu ya mo dito katambana sesu akachela kuna nalichola na salisha chika kwa Facebook Riti rakito rikao na mkono tibali kona Afrika kurata kambele pelele boya gara Afrika tume. It's